Zdravo narode, evo nas u klipu, odgovaram na pitanja, dakle, to što ste vi imali da pitate mene, pa da krenemo. Evo ovako, Vladimir pita šta kažeš kad ti uđe? Pa prvo sedi, hoćeš malo zguza. Kad ćeš da naučiš da igraš? Ko? Ja! Svido, brat, ti bre čoveč, hoćeš još jedno? Svido, brate, kako se cepa, a nemoj, brate, da me... Antonio pita, voliš li igrati tenkiće i koliko sati na dan? Koliko na sati na dan? Brate, ti sati ne mogu da se izbroje, čoveč. Nema to na satu. Mnogo, brate, mnogo. Najbolji ruski medijum. Oba tri. Zašto me ne voliš? Marš. Ovdje, Mladen, postoje nekoliko pitanja. Pa da krenemo. Da li voliš štrudle s makom? Yes, of course. Kokošija ili petlova supa? Koja ti je prva desetka? Američki heavy tank E5. Reci omiljeni tank svakog tira. Brate. Ajde, dalje idemo. 5 najboljih drugova u Red S-u. 5 najboljih. Bane Smrt, Nikolaje, Ortodokse, Mad Maxe i koji još peti jebe mu gajde? Nemam pojma ko je peti, čovječ. Koliko si klanova do sad bio i u kojim? Pa bio sam... Meni se čini da sam prvo bio u Titu, potom u Imperialnoj gardi, potom u neki SRV. I da, ja mislim da je ovaj četvrti redes. Jakšić pita, to je ne pita, nego ovo je podpitanje svih pitanja, nećemo to. Idemo dalje, Aleksa pita, omiljeni tank. Pa Aleksa, znaš šta? Ako baš moram da biram, i ako ste baš gledali statistiku, to je IS-4. Koji broj gaća nosiš? Jebe mu gajde, pa koja je veličina, čoveče? Gde se vidi veličina je? Pojebote, čoveče, veliki ovo. Koja je veličina? Obim 120. Zašto si odlučio da snimaš? Zašto? Kurac! Koliko košta klip Paradajza ako kiša pada sredom, a baba nosi gaće na glavi? Pa znaš kako, sine, bakica onako malo stara, pa zavisi od kiše. Ako pada žuta kiša, bakica mora da se preračuna da nosi više para ili manje. Ako nosi više, pokisnuće po toj kiši, tako da kilo paradajza trebalo bi da košta... Gde sam stala, jebote? Pa treba da nosim gaće na glavi da bi to koštalo oko 45 dinara. Toliko. Da li misliš da će sada početi era medijuma i light tankova? Svi polako napuštaju heavy tankovi i prelaze na medijum. Pazi, brate Filipe, mene ovako. Već je odavno poznato da svi pro igrači poput mene igraju za medijum. Iz kojeg razloga? Zato što nekako smatraju sebe, ako voze medijume, da su sami pro igrači. Ali da li će i jedan početi? Koliko dugo igraš WOT? Od 2012. Opet isto pitanje, omiljeni tank IS-4. Matija pita mišljenje o Centurionu. o Centurion MK1, dobar je tank, super je tank. Koji je najbolji tank
za sakupljanje para. Ako misliš o premium tenku, pa pazi, svi su dobri ako napraviš dobru štetu, to zavisi od tebe kako ćeš odigrati. Ako misliš na obične tenkove, pa gledaj da su do tira 6, KV5 ubedljivo, KV5, KV1, dakle T34, i šta misliš o T57? Kukulele. Pa posle nerfa, baratac, šta da ti kažem, nisam ni primijetio taj nerf. Ok, može da prođe. Da li kenjaš u podne kao svi šampioni? Kenjam uveče. Krastavac ili Paradise? Pitanje je sad. Vidi ga manje. Krastavac. Crnka ili plavuša? Pa pazi, znaš Filipe, znaš kako stoje stvari. Crnku bi za... Krastavac. A plavušu bi za Paradise. Dakle, obe. Zašto Vepar naskače na krmaču? Pa jebem li ga? Ne znam. Zašto se zoveš Heruvime? Fame vs. Efe. Redes. Kad ćeš bicikl da naučiš da voziš? Pa pazi brate, posle ovih padova koje ćeš upravo vidjeti... Kakav si bio đak? Vrlo dobar, služim Srbiji! Jel pratiš nekoga od poznatih youtubera koji snimaju tenkove kao Brza baba ili Jinglese? Ponekad ono, prolazu bacim na brzu babu, ali Jinglese ne gledam, smori me lično. Ali brzu babu gledam. I just want to say a big thank you. You're all completely crazy. And... Tamo neki pita šta još igraš sem tenkova? Panzers 2, War Thunder. te ona su u Battlefieldu. Zašto baš svet sekundarnih sirovina? Remix na kraju. Aj, pozdrav nekog u klipu. Pozdravljam. To bi bilo to.